Kading ka pala kelang ba kalabam do eko wege building kabadan hatana road. Bada gani kejing jaw we breu la do no ela kejing im. Kani kejing plu kala ja ko bah ka porsi bejish pawa ai bad kading ka pala por stat abra ko wege building. Ki breu ke besong basa akane ke building ke layo ban pet no bad lat na kejing ma ba kejing mensau. Rekla kuslai badan balak mensa ko dapo jo kene kayeng ka pala sya baham do akitilit ding. Ki pulit pelip ding kelele kat balak ban tem me kene keding ha ka ba dagi potali ki fire brigade ni ki kali pelip ding kelawan poi ban tem me kene keding bat hadin kat tu kene kenta ha ba keding kala sedang ban jam kendiat layo ban sei we breu belas akut hapo belatip kerteng kumu sampat sing janggir bat lapen ki nomar dori u civil hospital. Ndai tang hadin kat tu kene por ki kubor ki la sapriang bau sampat ulayap no bana kaliang ke deputy commissioner ke district East Khasi Hills ikong RM Korba. Ila pen dikena bau sampat ulah klat no. Ki kubor ke beliau ulum ke letho bu ne breu belas akut hapo ude ubalarang ba bha kerta bat umla ban yat bha ban pet na kene ke yeng ha kapor balak kelang bha ki tilit ding. Ki purit pelip ding gila beteng ya kejing kun ban pendip kene ke ding bat kala simpor dabun kenta. Bat haruk kapor ke bala miat bha kila la ban tem kene ke ding ndrai baru kejing don jing em kila syabam do lut ha kene ke ding. Kani ke yeng kala julor lut bat kadai ke long try do Govind Singhania, Murli Singhania, bat Unilesh Singhania. Ha gani ke jingja ke Secretary jang ke Revenue and Disaster Management, bat ke Executive Director jang ke State Disaster Management Authority, ikong Matsudor Warnongbri. Ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ikong RM Korba, Head Officer bat ke Pulit kila poi syakene ke Jaka. Bat haduk menta empat la bentip ke daun tenrai jang ke jing pelu. Nrai kala don kejing subajur bagadai nak kejing put ha ke boarding elektrik nak short circuit. Bat kiprit dang toket ban lap ya kejing shisha baro. Kani kejing pelu kalong ke bahaya bat la perking ni kurkom yat ikali ha kene kathan. Nrai kala pemik pen ban kejing teng kali ke bajur akan ke ba shilong ya ke babun kem la ban poi perkat.